Ki Nongtre Asha Po Kashatri, Jungka Meghalaya Asha Workers Union. Kilarai ban wengno shuai ka jisang etrikam, hadin ba umentri katanat ka kwek kakya. Ulakular ban siuno akatulop, balasateng labun telikisnem, ha ubenaya yong mentahi usnem. Umentri ulai ka jingkular, hadin ba kilai hajar tam ki Asha, hakasnit ding, kilayai paiba, bandawai laga jong kahok. Ya kane ka jingyai paiba, lasdang na kandailat, terter hadu madan malki, harenkat ki jingtho, bat ke jing pertapan rem, ya ka sorkar MDA, badawaru ela ka jong kahok. Na kane ka jing mi paiba, ka sorkar, kelakot ya keren kini alam, bat kularu ban eksamin, ya ka jing dawa jungki, ban kentiuno ka dorsngi, na ka henru tengka, syakalais pa atingka, na kamta ki Asha Union, baru na kalais pa, syakasans pa atingka, na kamta ki Asha Facilitator Union. Kumban perkemauhang ni, bagi Nongtre Asha, kilasange trikam, nadu ka arp santarik urempang arajar arpuar. Advisor, haka Asha Union, dalam Meghalaya Asha Workers Union hina. Nangta haka hadian bangila adan ka jingaya rally kat tu kan menyan step tu hadu bangin ayo ka appointment bangin ya keren dapat head minister ringkat bot secretary di ka jingran ka long baik ba points ki babun na ka benta ka tu kan rip ka di kila ki panpo nangi bikin ai bikin la ban examen shuai kani ka budget hadu ubenai Jun di kani na kaliang jengki Asha hingga hap yashim lam karai babun di ngimpat snohon tangba ni hap ai lam pon makila request ini bengin kin ai kata ka assurance hadu ubenai Jun mengin pet yakin examen ya ka budget joki di na gamta ka insurance na gamta ka namta ka health na kamta kini free medical na kamta ki Asha kiloong bikin ai bet full coverage na ka MHIS di haka pa yun bati incentives ki backlogs ki badang duna ki bag 4 siyo kiloong makin pelat nga hadu na April lada ka system kanang ya bet na maglaya da gitu ki system bagi dalam kaman pe bilang sedang minta na po ka umling blong ya ka tu kila da insurance ba benai April kin pelat nga baro ikin persyang na kaliang joki ban pelat nga kata kadeka jing kran jongi bat health minister unjuk bagi concern department na kaliang jong leaders ting sut ho bang impat long satisfied ti ngidang ni la ya kran hidup bala dang impat hun ngindang wan ya kran bat ki ai la dang ibing wan ya kran laong hibak kini kisngi bikin sawan hidup hadian bikla ai kata ka assurance bikin pet ya kata hadu menajun kila hapol menajun la dang isut ho bak keempat ai kata ka jinghon ni entaki Asha bikin leaders jongi ngindang wan chukmat ban wan ya kran health minister jing dawa jongi kadai ka baningkong kadai na kabenta namar ki ai ka fix incentive ki fix honorarium yang taki Asha duduk macam sedang gelas dang tiki ai ka dor ar hajar tingka kadai ka fix honorarium habang divide dia kani kan long tang ban rip tingka shisni na kam taki Asha tingi so tho biki Asha rip tingka kinim la shu ban hun kim la shu ban im kina kata raw na lo ki incentives ki baki juyo man ka po namar baki incentive ka bi juyo kolong baki incentive kadai hadian biki la tray isa yo ka dia bisa la dikim tray ka bumat kim la ban yo ndai ka bai dai baka fix honorarium pade kadai baki la dikim pangru kumat kin yo bai dari kita pangnya kemudian kata ke fix rem kinyo tang ba kampat penuhan ki Asha bikin yo tang rem tingka sisni tingipan sakalai spa tingka henry ka jingkran cuki ki ong baka nariram kamla banong ka wages henry terkum ke por tangim la shu bantri kamon subha henry ka jingkran ka long bai ba dari pidang khot yang ki nong trei mon subha kabamot bangim den la dengi kwa bantai tingin tray dengan kwa bantai tingin tray kata de kara jongka jongki leader si hapo ka jingkran baki ti henry dakah dia mengikran kumta ti ki ong batong indang ya put off ikane indang ya examen di budget la dengi la banra di hadu benai Jun ki ai por ngi bingin sai kerplah ka bai de berkata ya ketu ka fix incentive kidan ki jaka bek 4 seo kidan ki district bek seo kamtam si ki district ki bakamlang sakandong nai ki babon ki 4 seo tena kata ka daw na ka benta kata ki ong ba by the month of April kin clear na ya barok kat bala na kalok naka jaga da ketuka jingpi sistem jangki ki bompat seo kidan ba nadu basdang ki klampat ya hiru nadu bandu bana April chance nan hiru nama nadu bagi sedang man remind ki beki diban seo renti be ya ka jing seo sabarok ki district bat na kabenta ban kieu ban pen kieu ya ketuka nrip tingkah sakalai spa tingkah tina kabenta kata kum bagi la ai por ngi ki ong ba ai por de ya ka department bakan pen hadu benai Jun tinggal ada banyak ada ki wages bangi atri bi daka bais ni banyak ngim dei shu lalan malar ki ong aktivis ki Asha ka bamot ba la de ki sngo bah kan maka de ketuk ka meeting jo ka aktivis de de man sngo bah man menteri de piman menteri na buat penbor kan ki Asha pada ba kin ai report mentah-mentah de ban le mentah-mentah la jia ka pada buat penbor kan ki Asha namar kata de kentin jo ka aktivis ka buat triman sngo bah de la da dei bangi de ban ong ba ikwa la da kala le ka ngim kwa shu ban ong kin khading ki man triman sngo bah
dari bakin sih ada kewajas lah lebih buat kata kerteng kum taruh le semua tambah ngingim lah kan men mencutri man so bahabe ngana kaliang jong presiden jong ka Asia Facilitator Union hadin bangi ladep bu ya ka strike na do ka apusan terik ladep bu benai baat di ngilalit banyak penduk ya UMD jong ka NHF ha ka apu praterik bar habang ya kren halor ki demand si jong ni ban penkiwi ki bai kali ki jong ni ke kata nakalai spa syakasan spa ka promise ke bau ai kalau mau penkiu tang laisan pau bat ya kata ngim suhun ya laisan pau ngim suhun di na ta kata ba ngila lu minta kasih rikat bat kijing rap jong ki Asia Union wilayah Shimlang ya lang ya karali di bal hadin kata nilawan ban yo ya kendu bentai yo head minister bat ulai ke assurance ni ba un penkiu nak kata ka lais pa san poru undang penkiu shu umpat la ban ay ka exact figure pada daripada undang penkiu shu ya kata ka lais nakalai san poru undang penkiu shu de shu bagi kren baka fix incentive ke bangi rungi juyo kata dia hajar steng mamang ya kata rungi pan ba un revise kum num man la usnam ba dia kata ru ong to ngin sale bat bai ki pending bills jongi ru ula kular ba unsa clear not by June by April un clear no lagi pending bills jongi badai pagi honorarium incentive bingde banyo badi ki covid incentive ru bingde banyo ti kumbansu penken mau ba ya mentah hingang dan halor ka strike but ya kani ngin hap hiru banet pensngau syaki Asia Facilitator badang ap yang ihang te kaport but kwa ruban pentip ba nakalian ka jongi yang mentahi ngin call off no swaya ka strike tak hadu bingin sapet ke lada kila ban penbiang sisai tagi demand kat kum bagi kulap tinggi la piang nei lada kim la bingin hab ban le pasada kiwe kita